Ma'am Grumzari adung Impact News ni Impact News ki Manung handa Wahengbam Lalpal na ma'am butaram noksari ngasi Manung handa khanawe topic asi maroina India gi habatare India gi Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na ngarang khoigi Parliament pass to budente Parliament puthok pa habatare Parliament puthok pa khoigi Union Budget 2024-25 hariba Union Budget asi khoigi Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na puthok matamda hariba Union Budget asi maroina Government ki makai dagidi Union Budget asi India na thamliyo pandam third largest economy in the world asi phangnan bagi adung Viksit Bharat developed nation oina bagi pandam du da sanction ba adung ba budget ni oina budget asina koi middle class family aduga youth sing amasung employability pin bagi adung pandam golona na changsilak pa adung ba yamna strong oya budget ni haidana government ki makai dagidi adum phongdokli adum oina ba high Union Budget 2024-2025 asi koi opposition makai dagi maroina Congress amasung hariba Congress saminaba party sing makai dagi budget asi adugumla ba miyamna pamlo ba adungba budget ate budget asi Paliwe and the led government center Paliwe Modi 3.0 government asigi PM Modi ke Prime Minister Modi ki sokri kananaba adugumba budget amani budget asida maroina matam sangna sahi me hena irang thokthong lakpa Manipur gi matangda Manipur gi sakot thorangi Manipur gi rehabilitation gi Manipur resettlement gi maroina Manipur thokiba isaw anirk nangkiba aduga lena taduna khogi natural calamities thokiba sin marga miyam pikiba awap chetheng singi matangda khogi package na singba akhanaba Manipur matangda homda pankidaba sin marga Manipur gi makade gi su pendaba aduma phongdoknari hariba ori film sida tasengna Union Budget asi India asi mapung faba Viksit Bharat amu oinena ba pandam asi phangna ba sangsinba amu oiribra lona khoigi India na thamli pandam third largest economy in the world asi phangna ba target ta sangsinba ngambo oigadriba natraga budget asi tasengna middle class family bu yokhatpa khoigi naha sing asi bu thaupi na ba sangsinba budget amu oigadriba natraga na budget asi tasengna Modi government asi NDA led government center paliba asi kanana ba aduma ba politically khudong saba loba makhal gi budget amu oiribra haibo hang kya lakba matang asida hiram asi mari lena si Impact News ki manunagi thormasi lokhosabdi ngasi gi manunagi thormasi da khanani gi dangtang ngasi Impact News ki studio langsi minal ibiriba khoi panel sing ngasi ahmad saksa ge ai yedek thamdo lebiri si oza Dr. Tates Bharat Associate Professor Center for Study of Social Inclusion ni Manipur University ki oza utar noksari oza Bharat ke thanana maya lebiri si oza Mobi senior journalist ni oza Mobi sutar noksari last but not the least oza Mobi ge thanana lebiri si oza Dr. Chinglen Meisnam Professor Economics Manipur University ni oza Chinglen sutar noksari oza ihan number question si ai oza kan laksage oza Bharat toin laksage oza Bharat Union Budget 2024-2025 ngang table tokre parliament koi finance minister Nirmala Sitharaman na puthokre budget si government ke makai digisu adai opposition makai digisu adum mai magi wakhulum phokdonari oza gi makai digi kari wafum thamini han to thambi budget si 2024-25 si finance minister Nirmala Sitharaman na mana present tawdo ai live to anirak tai hai tare aduga anirak tar matung dai tongan ba YouTube ke moi discussion kari kra su ta bane aduga makoi jit basically kanos de da handaki budget de da maroina makoina moi maro pandam ji Viksit Bharat haiji kanoni hoji India si fifth largest economy of the world hariba fifth largest economy ji International Monetary Fund estimate tawne hai tare aduna hoji khoigi Sidalariba fifth largest economy in the world obese masi kanoda 2027 ni ko 2027 da India will be the Prithivi ki oiba ahum suba largest economy mo oirani haiba masina karing merang ni magi gross domestic product na US dollar 5 trillion cross town heba masigi estimation jaina aham bagi do kana khoi ki IMF ki moi ki estimate ki matung ina ko India will be the world third largest economy because its GDP will cross 5 trillion economy 5 trillion US dollar 2027 but by 2047 the India is poised to achieve US dollar 30 trillion economy with all the attributes of a developed nation this is called Viksit Bharat by 2047 gi gano se masigi Indiana saigi developed nation nama oirakadoriba Viksit Bharat 2047 gi gano se road map ama budget chida yam bhajana magi presentation jida spell out we ha jatare aduna Union Budget 2024-25 chida koina listen to matamda
mamang sahigi oiba budget statement adagi hauji oiba current year gi oiba aduga long term oiba mayam phasana mayek sing uli hai tare aduna budget sidai da basically akoina yengba yabasi makoina caste mari hena ma khaitu e budget sidai da caste mari si han sigi ruling government si later matam da interim budget tam koina jo han mention togriba farmer lomi sing moina garib lai raba sing ade youth amasung women maris na focus ne hana moina khaidu aduga amuk sigi oiba union budget sigi maru oiba theme si makoina haise employment aduga skilling amasung akoigi keno se micro small and medium enterprises sidai da ma aduga middle class ma aduna saigi handaki budget sidai da hana mamang da budget union budget ki presentation da kitang depart torok ba ma koina aina sum observe to the thina ba tare for example masagi india si unemployment ki rate si yamna wang don lakpani aduna masigumba makal gi even seida kano koi artificial intelligence mayam tholok padagi koi growth lag matam da job losses mayam tholok kani hai begin husati ba mayam lebani aduna handaki union budget seida shumba employment scenario si khara phaba pm da lagna ba makoi nakra seida attention bi ba hai tare adiga to pa mana like la sutami ba sat sing makoi na degree paira matung da makoi na education ni loi matung da skill yaw da badagi nasa gi sama na artificial intelligence ai gi pot am lak pani na makoi da skilling gi darka oi bam lak pase adu skilling gi darka oi bese da makoi na skilling da pi si 20 youth lakh will be skill ko sa kano ji naha oi ba lakh 20 lakh se makoi da skill pi gre mo over a period of 5 years budget ki sida khoi gi naha sing da employability pi ba skill development skill training pi ba gi mamang gi budget tha adum yawi adum mamang budget ka handa khena ba kari oina ubi usa mamang gi budget ka handa khena ba se masidai da handa ki si agricultural productivity and resilience ko aidi india gi agriculture si kamaina resilient oina leiba mana mapan gi yam toin import to ba khoi gi oil seeds ko adigi atop sagi moina products kra high bane ba adudu adudai sida india da oina puthok ba natural farming to ba chemical fertilizers in da ba sumaina agriculture sida da khoi gi kai tare masagi oi ba resilient oi ba mathamba ma aduma pra aduna anubom oi adigi second thing is manufacturing sector sida da khara mieng chang bai tare handa ki union budget for example manufacturing sector sida mieng chang si moi gi kari putang da micro small medium enterprises there is the union budget sina man promise to ji tongan ba loan makal even for example mudra gi loan ji hana 10 lakh to le 20 de hengal le adagi enterprise india have si lebak si khwaidi gi thabak yam ne piri 11 crore piri ne ko micro small and medium enterprise thabak piri be masing si 11 crore employment piri ne aduga mana gdp de piri ba contribution se 30% ne ba yam dra dia 30% hari adunda ai correction to ge aduga aduna manufacturing sector is the stanga in the hanagi budget amsung budget ebasi economy sigi maikai ju mana sumakadorini for example indiana 5-year plan soro matamda jawal nehru matamda second 5-year plan ai zaida heavy industry public sector the pyramid of india is industrialized country ma oidabe ade na raida objective to thamaga industry me ama heavy investment to green adubo handaki laiba awon ba economy sidadi koi labor intensive economy koi ge manufacturing da koi ge naha sing si koi ge sian raga thabak piraga koi ge manufacturing sector da production hangalan se haibagi no ba adugumba makal gi direction ama lakba ma in handaki union budget se ubo phang bai tare ai se bak han tam jage pass round da okay em no ai je yo zabarat matham question si yo za mobil lak se yo za mobi union budget si hojik koina hojik khanar ba hor pasida maroi na khoi india gi di msme si yamna khoi gdp da magi contribution yam sound leibani na msme si da mapangat kan khan na bagi focus on people ure adu galon loina khoi na sing skill development skill training dong na bagi adu middle classes sing si hena yokhat na ba makhoi gi da khudong sa pi bagi mami di tai wa hamduni adu moina ma khoi gi oiriba budget sina taseng na khoi gi whole nation india si sakhot na ba koi thamli pandam bikshit bharat natraga koi third largest economy in the world thamli posi sangjin mangam gani habi asasi uyen lobi bro ja ko bang ingbi koi budget si magi kari haitare budget sigi magi priority sing si yengagadi man thami ba pandam du yogodog di male adubo manung da lebsi khara kupthani yengagadi
City Kari Haitare, prioritized areas, Karai Pigi, Harakanda, Hujik government, Zigi, partners in the here, emphasis people, Manako, Toli. Sekutamona, Andhra Pradesh, Hogi, Indicates Oba, Elini, Telugu Desam Party. Telugu Desam Party is data 15,000 crores, Sahi Amagi, when my diplomated on the plan, Hapseli, Bihar GDU, 26 crore, 1,000 crore happy. Yes. Adegi, Ategi, Kanotoka Chida, Ganoyari, Himachal Pradesh, the Assam, Sikkim, Uttarakhand, the Ising Chau Mele, a Chobo Palamata Gadori, whereas Manipur Gumba, Ichau, and Nangraba, Adegi, Hailstorm, Hagadra, Lane, Nanong, Nushina Todra, Amata, Tokra, Stia Sigi, Karim Yaudaba, Adegi, Akoi Manipur, Kaktanatana, Kogi Northeastern area the labor state Mayam Zigu in a pony and Ganda, a Kogi Holland or the Chinglen or Camp detail with the Havirani, Koi Donan means Rigi Peshazi in Gataba. Adegi Atopa, Kainwana Paidaba, Koi Endi Kanguna Paidaba, South Key State, and say Tamil Nadu, Kerala, Mogi, Yaudaba, Super Mayam Z and Gandadi, a Koina Pagalani, Sakulani, Harisi, Haksangama Pagalan Bada, say Kong Katang Pava, Kut Katang Pava, Natraka Kong, Nakan now, Kati Polo in Uyu. Quite budget ICT whole nation, you get only political party, political lifestyle don't ever. Nesengu and a Semaka post data, Nesengi Manda, Port Amatar, Sina Neozing, a Simak, Koigi, Paramenda, Iran, Mayama Tolopa, Aduga, Koi India Alliance, Kambuna, Protest Katoba, Adigi, Congresska, Telugu, sorry, Kanoga. DMK 27 the Pangtoko daba Niti Ayoki Mifamsi Boyko Tonigan whatever color is Sigi Kano the never put in saying Pazadabugi Wadi. In general, Kodadi and Kandadi, Ivan Rama, Hanagi finance minister Wuramba, Adoga Indiagi, Quaidigi budget Masingam the Putok with a second target budget in my time, the Mapala Putokram, speech the Magi Pongtok with the budget see a quick congress key. Election manifesto the copy to Bunihai, at the Congress ki losing ba, Lok Savagi, opposition leaders or Iba, Rahul Gandhi, copy me out of them high. Other the Mapangi, upon the Satam the Yankandadi, Adum Yam Pazabadiova, at the Manung, the Kitan Hoboleva, other Aquanamo, Saida, hygiening in a Sedate holy budget is Simbakanda, Tonga, Kogi Data Mayamagi, based on Holocaust. Sedate holy ba GDP ki inflation ki karigisi chumangado mandaba pot mayam su uiba se kodam wana 2021 ki census tawgide census tawgidramina ekhoi gi missing ji karamba sahida data da yumpham warga tawribno akhoi gi kari haitare lamsam tawribra kailo si yam clear oidramina se hongo mayam la aneba adegi inflation ki harese Manipur sina khwaidi inflation wangini Manipur na 12% yaukanda Delhi 2.6 kana da oibane Anigi Kenava Mayamalapa. I think you PM Awaz was Nagi, you Mayam Sani had example. See that's how do you Mumagi Mamalji, Chamana Lepakotan all over India. As a higher is Delhi the Sabaduga, Manipur Sawa, the cost price, the Canary. Manipur to the Sheikh Amagi Maman, Bilamadi, Bake Amagi Mamanda, Traga, Port Kudimaman, no one donever. I look at same much Pashadana, Delhi, the Andhra Pradesh, Gujarat, Sakan, the Yamhona, Yamkuna Saduneva. Sumam here and the budget is Chana same budget number mandava. Ako carry Itare, political cannot talk about my opposition. I'm going to do so. Create to the number same budget, ni have a polymerize. So I mitai, other Sigisi and Kandakoina, Manipur, Sikari, the Suhorino, Manipugi, Isao, Nangibagi, Lupam, Habaktre. Ho ja sigi asam sikkim ga uttarakhand ga di isau gi si moi pege sa dum palli ga bihar gi siauri hoi adugo manipur gi chithau si ozai ming da kamai thami kari marang gi oiram bi ai sabadina budget sigi mamang da finance minister sing sina mari le na ba kano sing chi da koi he hai koi proposal hai tare go koi state ki proposal sing gai mathok ta ga ne ji proposal sing pi nei adu koi proposal pi ba pi debra natra pi ga lobby debra hai bi sing ba koi question ya thole chap sabadi ji Andhra Pradesh ki Pangiba, Bihar ki Pangisi, a chobu demand of Mahana Taumatunda, demand do some Chamana people did not record demand of people did not there, I do cut didn't period. I look a finance minister Gingarangi, speaks to your issue, okay, Atopa is teaching, Manapal state, flat people do not have Atopa is teaching, the flat kit to the
wakat lakti habi mo masung hai ada tadi Manipur ki flood ki wakat tu magi khoi mit yong na mi yeng yong na magi knowledge yong na pi da bara hai question na su lain admai tham jai yam na je jang Mobi maroina Manipur gi kanthom bhai tare union budget sida Manipur palam daba Manipur gi asuk wana sahi me na irang ama thoktuna Manipur mi amna awa mai undon leiba si mathakta Manipur da anirak thana thana ichaw nang khiba adu loina khoi gi hailstorm hai tare khoi gi len taduna mi amna awa project sathin nang khiba si laina atop state khargi di adumak khoi gi packages yaraga Manipur kanthom ba si pinangai oide aduga political go iba khudong sab launa ba khoi gi Senator Paliva Prime Minister Modi losing 3.0 government asi Modi gi sokri si kaidana ba khoi gi haidi ba India led government system no teng pangliba khoi Bihar gumba khoi Andhra Pradesh gumba gi di to an special package haplaga ataigina hapta si khoi as a whole and yem pudam da peningai idea ho homduni thabiru si matang sida no oja single da action ni oja single handaki union budget 2024-2025 Union Finance Minister Nirmala Sitharaman puthokli basi karum kan da intellectual kharna khoi gi contractionary oiba budget ni haina adum hainari oja gi mot kari habini Ini budget hai puthokpa contractionary ni adum hai khre ko ngarang gi film de da ko ye hojita panari se Bihar amasung Andhra Pradesh ki chief minister ani se Nitish amasung Naidu gi magi demands di in terms of billions da hai dai pisha te am jang khre ko moina ham de demand tro misi budget ki hak mangoi na unaba matam se da Andhra Pradesh di $12 billion sigi chang ne aduga Bihar na 3.6 kumbagi chang ne do khrang gai di khoi ure de na ko samna hada hojiki hari do khoi na mamang de ne na ba khoi 1 TV 2 remotes kai na sum maina gi dana manam di handaki sigi sarkar di coalition government na coalition budget haisidi coalition gi partners du kharang gai makoi si makoi gi pen da ba lejari ba makoi wakat du tahu da matam da madu thori matak da chatpani na thori de onda doine si handaki lengak chidi thori matak da chatpa masigi balance pu na phone of da awaba ma mayok na riben aduna akhoi na haining ina kai no akoi gi demand si masses ki myam gi demand se masi phagalandra boidi economy si mang da chatpa ngamoy khoi na ngasa hariba khoi malem gi om suba khwai gi chauba economy oidori ni hana khoi na mangiba manglan adagi 2047 da develop economy oidori ni kaina khoi na mangiba manglan khudi maksa masigi se khoi gi miam gi demand si hengalaktragadi hengatna na hona dragadi maduna contraction adugi budget itself to sudum contractionary gi adugi trajectory du da sum chalagadi adudi magi theoretically su sumde aduga practically torko matam da su adum magi rhetoric realities ani du gap te sum hengal kani aduna hojiki khoi gi budget sigi main intention of the budget yes masi koi coalition budget ni adu magi underlying logic ti hojik su hanaga manarak amadi kaino da magi fiscal gi consolidation gi path da chatle fiscal gi consolidation na ding sai contraction ne do contraction edi kaino da magi ayana ba pandam si fiscal deficit si kamai tong handan ga tagi si hana yang kaduine yes fiscal deficit chu handan hona ba aduga amarom danga sai social justice inclusive wazu haiba ani ba khaiba sidi masigi mayai de chat pasidi yam lu ba potlang aduga paksu tagan de anu khona growth haiba matam da khona how to make growth more inclusive hai targadi growth si mathak tagi lakpa nataba makha tagi anum changi ba adu makha tagi growth lan ba hai dadi ngasagi miam gi akoi consumption miam gi expenditure se samna khona jikta Mobi na haibi greba even akoi GDP pa si masi akoi yam chingna ningai oi kai GDP awang ni hai GDP pa da gross domestic product si pa matam se da GDP se am wange se samna da koi mamang gi da marak ta koi 8% jore adagi koi 6.5 tagi 7% real GDP da si jore ka hari se si hari ja koi mun ne hun change ba maran di masta khwai gi maru oi ba thodang lawri si ken da private consumption expenditure ne and private consumption expenditure duna 3% 4% samna da koi less than 5% da high no le ra kan da ngasai gi growth wangi hai bisi di akoi toina thokta pot amane aduna kai dore akoi gi India da su sigi akoi gi India gi akoi GDP se reliable oidi kai na ga hainer is kai no da magi hodik si yamna kari hai ni akoi yam alarming of contraction of
consumption expenditure की problem नहीं याम alarming होगी है 3% 4% जी याम किनिंगाई ने अदुना मियाम की कोई demand दो मधुना demand तो उतर economy दे demand तो उतर के दी होजे कोई MSME दा करी दा कोई loan की खुदों चाव मियाम पे चाव तो रसु काना के थी दगी लगी हाई बा मिदु थोक तरकांदा कुत्ता पैसा पारगा थोक तरकांदा कर्म पोट जोल सितुई अदुना ममांगी कोविड की मतमदा MSME दा अकोई या moratorium मधु दा मयाम तो लोन लौदी दी खंगे बा मासु आई योन भम लेतबदु आइना योल सित्रदि कदुदु ngasi akoi internally displaced people mayam amana ngasagi magi sajadana magi posi tawjadana aing din tum nangai su nom der puthok chari bo posing du lambi da sorok ta lepaga akoi yon matam da posi leibran leide ko ado leidri se chaliba akoi lambi da chaliba mayam si ngasagi loin bok pasha yor mani have su ya de aduna idi kayu matam thengnai manipur da accident thokpada akoi gi sut tai ga di to man ba tai mukti yaude tu matam sidai magi back to the ondarak pase masidai da back to sakharak ko matam da ngasai paisa oina sakharak ko mota bp gi guli ga anxiety guli go ondar ko yam theng nahi ba mi jing je tension na mani kuta paisa yaudra di adun mo sunday market ta adagi ko gi sigi nang second hand market da punam si pak thaminari na ado za khoi gi handak union basis contractionary oi have ta ga di khoi economic expansion gi economic activity gi expansion to bagi da focus to da ba khoi gi lai ba khoi gi India की inflation गुम्बा unemployment की problem गुम्बा जी loss ना होना बगी मम्मी ताई लोग भी ब्रा कमाई थी नहीं हो जाता contractionary ये सिटी नसागी expansion अनुजाई तो demand slum तो अदी अदू रखे दी कोई economic theory तो जो भाई ने Jenkins का तो किस जाता है तो नहीं मम्मी चर किस जाता है तो नहीं बा अदू रखे दी आई ना कोई नसागी public investment से हैंगल अंता है बा न तरह के दी demand तो का इलाका तो इनो अदू रखे दी कर्म multiplier कोई effect लाई बा si karam bada oidoino se capital expenditure de oidora capex de oidora natragan welfare amasung social spending de oidora ka se kumda kanman change ba bramdi hoje kun anaba ma pukhat pa matam da anare ko mi se economy sin are adu hosal puthok matam da pukhat pa matam da akoi si operation to bagi da akoi hekta akoi gi madui khudong chaba hoje mukti yaroi doi ba adu da ine hekta injalu bu yaroi dana han bagi de akoi gi painkiller pi ba change dana natra first aid pi ba changro अदुगी फार्स इतुदी नंगी कैपेक्स नंगम देबा कैपेक्स ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर चिना मान कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गे नंगी रोड की वगैरह अम गरे दरकार दी लेरी निको अदु मखोइना कोई जनरेटर को दो एम्प्लॉयमेंट मखोइना जनरेटर को दो इनकम दो मदुना कोई मागी सोशल स्पेंडिंग दगी हैंगल कदोरिबा अदुना पी दो मल्टीप्लायर इंपैक्ट दगी मदुदी हेन मंगम देबा अदो जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोथ लाइट्रगदी इकोनॉमिक ग्रोथ लाइट्रगदी इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक्सपेंशन से लाइट्रगदी खोइना ngसाइदि हाइरिबा मोगी बजट सेट्स पल्लिबा employability pigani have sin ha sing thok phang do sing thok pigani hai post oithok pi film da oidaba ma lak malik kai have ni mamang du su dum hai mamang du su skill training me am pi ba 2018 da gina 2022 bu da pi ba ko skill train to ge ma am do ado more than 80% mu ta gi hena placement phangi de ba manipur da come to manipur ITI pass to ba hai ba adi engineer pass to ba adi magi technical canvassing the pass to ba employment exchange yeng di pra ko gi ichaw ma gu mane adu kai tho phang de natra aduna ngasagi metric tagi the vocational education piraga the 12 tagi adu dikrai phang doino ba adu yanan bada economic activities masi lehna bai dang ta koina ngasagi masi gi si masi gi wheels on na ba yanan ma muta da public expenditure hingala men change ba adu sigi budget de ngo koina if you look at the budgetary figure na kari ugani ya matam da 100 total budgetary magi expenditures maru central public expenditure hai tare sigi si hana mamangi sida leram basi koi gi 15.24% leram me akoni yeng doi se budget si ma yeng matam figure si matam da GDP gi figure yeng mum change as a percent of GDP 15.24% leram basi handa ki budget sida as a percent of GDP masi koi gi 14.74 da handar eva handar pagi adugi arthadi kari no hai matam da masi contraction to hai ne yes expenditure is compressed away haneba not akogi kano akogi magi any size gi to fiscal consolidation high CDC to neba aduga expansionary orege di anumu tongale ko aduna masagi akogi sigi contraction to rokpasi karama matam da tobun hoida unemployment si adugi matig yam alarming weba se akogi job market ta uni CMI gi report ta khwadi kon 9.2% neba india gi unemployment rate se
aduna haji latest ni ko ek budget je puthokringai nongni mamang da fongini ade inflation ju akoina ngasai gi magi comfortable zone da leire hajaraga su hoi manipur gi di top ni manipur tops aduga kanona koi delhi na lowest ni ko anyway aduna koi gi tongana thangbrkanda ngasai gi inflation du ngasai 5% gi makha da lebe du di afabani koi lowri ba comfortable zone ne ba 4% sankadore na pithri da koi claim tori ne ba adubo yam lori di magi food inflation du di angpa phangna wangi 9% gi matak ta leba adu di akoina ngasai gi GDP pa matam na ngasai ta Mobi na hai riba nominal da pa matam da ngasai gi say for example 10.5% ne lawra se GDP gi growth se ado madudagi akoina magi deflate to ban amaleri ngasai gi core inflation ne na leba 3.1% madui khai to khaijin tora kanda ngasagi GDP real GDP growth to 6.57% leire ka haibo ne ba adagi core inflation du di ngasagi food fuel jaude adu fuel di adagi food maroina food di magi inflation gi rate di automatic wangre natra nearly double digit jaudoram ne ba aduna maroi ba pot yaudra mina ngasagi GDP real GDP do madu accurate oide je amane ta harak pat pakuminda pi bangam de similar ko ay adu ai sangan jaroi aduna aina haijaningi di hojiga khoigi maruina seida magi budgetary allocation seida social everything je ko food subsidies yam kai maroi ba food subsidy manipur se am maroi ba food subsidy si hanagi budget ki actual dagi 35% gu mande cut tawe si cut tawon thokri ni ko adagi koi LPG hoji manipur LPG wari subsidy masi khoigi 3% budi yaude adrugasu 2.5% di hele basi katawri se si tobom thokte natra adagi amana koi fertilizer subsidy si magi 13.18% gumba si katawe hadi yamaru ba food fuel adagi magi si fertilizer si di masidi ainu sajari do social spending se masidi purchasing power capacity si miam de hingalan go duris di kutaki wona si di la eba thuna la eba aduna hariba potu adu ngasagi capital expenditure du di thingna la kani ba hoji maki koi ngasagi drip pi baduga aduga horen pung manga gi matung da torok ki matung da natra hayeng phagal ka du khenai dana aduna akoni yamani yengduri si magi karam badane hena koi priority pi gi dage haiba matam sida hanagi budget interim budget su capex pi ba capex na koi capital expenditure se ado capex pira kanda capex paisa du di leiba thada dingai resource di leiba why is social spending gi paisa du leitrga di ado di magi logic si duraktra ana fiscal deficit tu ngasagi fiscal deficit khuding phatta banate adubu haidi maduna darkar laiba productive oibida sinarga di maduna economic demand du hengalandana hena productive oidori neba adu yam laiba 3 fiscal deficit tu hana 5.1% natra leibedo adu 4.9% da 100 ise moina target tawrisi mathang chaida 4.5 tu neba tahanlingi se manipur gi su aduni adubu 100 kadori bangai gi fiscal deficit gi chang to मधुगी तो पैसा अखोई थादरगा थादगी तो फजन सिनरगा हलकदु नतब पैसा दो बजेट तमीबा प्रोविजन दो लोइन अखोई सिनददना ngसागी लोइन बा कथरगा तखाई कथरगा तंखाई में आदा कथरगा ngसागी डिविसी तो हंदगी बो रगदी अदुरगी दसु किसु कानदे अन हंदगी सिदाइन उजबता मागी रेवेन्यू अर्निंग से गवर्नमेंट की जनरेट तोबई परसेंटेज याम वांगे रेवेन्यू अर्निंग से करायौना अखोइना मोइना तोगे बो 15% की मतक तोवे रेवेन्यू की अर्निंग याम रोइद्रा si tawi yam pai simadi adu amarom da expenditure ki growth ki percentage da adu di 6% jaude adu hari si mamangi duga parga di masi as a percent of GDP 1.8% gu mande ba hadi expenditure du growth lakte ba so expenditure the growth laktraga kamaina khoi budget si aphaba budget ani khoi India whole nation si big oir ko duni habi third largest economy oir ko ni habi pandam si kamain thambiri no pandam thambai duna khoi gi yam lapi 47 di yogudri dana ko athai da kan be adu nang China ga khoi sida public to mislead to boy adu ma few am oi bra government policy adu justify to boy abaru me am su leita bidi nate ba aina hari se haidi aina hari duna khoi gi khara hena ngasagi tohoning bagi wadu thambai wa ne ba adu ga taseng badi moi su khoi gi justify to no be ground me am thorokani ba justify to ba ya be ground me am thorokani haidi ngasagi khoi gi से कोई मानो प्राइवेट सिटी कोई market led development की मोंग दसंग खिला इवनी ना
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯦꯛꯇꯔꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯀꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗ NRGS ꯑꯃꯅꯦꯕ NRGSꯗ ꯍꯥꯟꯅ 60,000 crores ꯊꯝꯃꯝꯕꯗꯒꯤ ꯔꯤꯚꯥꯏꯁꯇ 86,000 crores ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝ 86,000 crores ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ almost ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ NREGS ꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ 2 lakh crores ꯃꯊꯛꯇꯒ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ 100 days ꯒꯁꯦ 150 200 days ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟꯒꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 300 400 ꯌꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ GDP ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯁꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯪꯀꯜ ꯆꯤꯞ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯕꯨꯛꯇ ꯄꯪꯀꯪꯗ ꯀꯪꯈꯠꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯒ꯭ꯔꯥꯔꯤꯌꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯕꯔꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯏꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯀꯦꯄꯦꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯋꯤꯗꯣꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯋꯤꯗꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯟꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ 3,000 ꯌꯧꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯂꯨꯄꯥ 3,000 ꯌꯧꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ 3,000 ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯨꯄꯥ 500ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔꯗꯣ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯌꯔ एजुकेशन तोान मैम हेल्थ एंड एजुकेशन हेंगल चंगे रूरल डेवलपमेंट हेंगल चंगे अदो यम नाइट्रीदी डेम कॉलेज गुमै मतंग यम खनग्रेको हाँ पूर्णिमा दौना गालम डेम कॉलेज थासी मुसी मुसीब थासी दौना लेरे हजिती यूनिवर्सिटी ओमदे गाइसी हौजी अखोना खुदुंग चाबा खरेना लौबा याबगी फिल्मसे लाकदौबदेदा हौजी सेमगलसु कोई अवाबो ओरेनिदी यूजीसी की मागी सेनफमसे मसी अखोगी 60% कथग्रे सिगी बजेट अदु अपुनबा हायर एजुकेशन की 17% कथग्रे अदु स्कूल एजुकेशन की दी याना मार्जिनल खितंग हेंगलेबा अदगी नंगी पोसान कानी याम लेदा न्यूट्रिशन की आंगांसिंगी अदुसु मदाइदुदा कोई प्रॉब्लम थोए अदुना पुनमक्से पुंजलगने ngasai social spending अदु welfare expenditure na हाइरिदो अदुना कोइना बजेट सी मसी उबो मतम स्टेदा पुने यम मतम दा हाइरिबा कोइगी अकोइना तहनिंगिबा हादि मियाम की डिमांड इकोनॉमी की दरकार लेदिबा डिमांड से मसी हेंगननबगी मसी की मियंगलोमदा अकोइगी चंगबजे खरा वाटले न दुमाइ